Yebo ingane zawethu impela sibona lapha ke insizwe yaphasi lena ke emaduba ke emdletsheni ke igcwamelisha njengoba ke seliveze ke izindaba ke ezimnandi ngake iphi yakhe kade wayikhipha kosukwini namhlanje njengoba ke eveza ukuthi impela ke isigila ke izimanga yaphinde ke yaphula ke nalo ke record ke le Paris bafethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela ngiqani nginibingelele kuyona ke Mbuso City MTV City njengoba siqala ngene channel ake wenze kulungile uciphizo subscribe nayo notification bell konke uzithola zonke izindaba ezishisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha ke igcwamilisha njengoba ke seliveze ke izindaba ke ezimnandi nezinhle kubathandi nabalandeli ke bomculo kaMaskandi njengoba ke eveze ke yona ke EP yakhe kayikhiphile osuna namhlanje ngendlela ke impela ke egijima ngayo uthi impela ke indlela ke hamba ngayo ke isize ke yadabula phela ke ne record ke yengoma ke eyadla umhlanganiso kakhulu futhi ke yangena ke ebantwini ke iyona ke iParis uthi yabona ke impela ke ngosuku lokuqala ke iParis ke yashaya phana ke 100,000 views kodwa ke yona ke le iphike njengoba ekhiphile ke ezonke izingoma ke sezifikile phana ke ku 100,000 views impela ke kungapheli na ke u24 hours yayibafowethu impela ke zindaba ke ezinhle kakhulu ke lezi njengoba ke nathi ke sibona phana ke kuma trendings ukuthi ke zonke ke izingoma ke ezalo ke igcwamelisha ziyabalwa phana kuma trendings njengoba ke impela ke ingoma ke ethi ke 24/7 ke ihlele kunambala impela ke 5 kanti ke uzothi ke ingoma ethi ke France City yona ke ihlele kunombolo ke 80 phana kuma trendings ebafowethu impela ke ayikho ke ingoma ke engaveli kuma trendings ebafowethu impela ke soyikhumbula ke ingoma ke ethi Paris lapha ke wayifeaturishe intokazi ke engaphasi kwenkabe records kuyona kulwandle onkulu ukuthi ke leyo ngoma leyo yahamba kakhulu futhi yatrena kakhulu yaphinde ke yaphula ke irecord phana ke emculweni kaMaskandi njengoba ke kwaba ingoma yokuqala nqa ukuthi ke ihambe ke ibe ngaphezulu ke kwa 10 million views yayibafowethu impela ke yona le ngoma leyo isalmana ke iqhwakele ke phezulu ngama views phana ke emculweni kaMaskandi okushuthi ke wenganiza kwethu masibheka ke ngawo ke ama stats yona ke le iphike isemandleni kaamaningi ukuthi ke ingaphindi ke igqebe ke umgodi ke kuzo zonke izingoma ke esikhona phana ke ndimeni ke umculo kaMaskandi kodwa ke wengane zawethu impela thina simbusile MTV sinjaka ke sehle ngobonda idibana ke ne video elandelayo.